Прывітанне, мае шаноўныя, прывітанне, даражэнькія. Спадзяюся, вы ўжо паставілі падабайку, падпісаліся на канал. А калі так, то працягваем. Карацей, што ў нас за задача? Масаду мы себе... Масако мы взяли себе у кампанію. Як є? Масако Адачі. Ау, добра. Яна ў нашай камандзе, так бы мовіць, мы яе завабілі. У нас засталося жоўценькае адное, толькі вось гэта і гэта саламятая шляпа, так? Саламяная шляпа. Паехалі. Калі будзе магчымасць, то ўсё гэта лішняе. Мы проста выражам. А пакуль едзем. О! З'явілася нарэшце на мапе пазначка. Takishi grasslands. Straw Hat mercenaries were seen in the area. Mongol convoy, ambushed. Could be the Straw Hats doing. Attack started here, but there had to be more than one Mongol. Ну што, да саламяных капелюшаў мы дабраліся. Looks like more bodies up ahead. Што мы тут знайшлі? Кучу целаў знайшлі. Таму... Адзін шукаем. Нейкія коні, дзе яны? Манголы. Гэта не мангол быў. А гэта мангол. Trying to get away from his attackers. Все ж таки больше ляжить тут монголов. Капелюш. Jin Sakai. Ryuzo, Ryuzo. you look like a scarecrow. You've looked better too. Як пуділа ба виглядаєш. А ён каже йому, що ти виглядав лепш раніше. Professional warrior. Maybe you can help me. I'm looking for your leader. He died on Komoda Beach. You were there too. I lost a lot of friends. We all did. And we can avenge them if we work together. Help me save Lord Shimura. He's alive. The Straw Hats are hurt. Starving. I can't ask them to risk their lives for one man. Even if you can name your price? Once we free our home, Lord Shimura will pay you. Anything you want. My men might be interested. Your men? I look out for them. Someone has to. Do we have a deal? I'll think about it. Hold your ground. I always do. This is for Komoda Beach. Kill them all!
Don't let them surround us! О, Валя, лучше. Блядь, ты чё? Я же пыляюсь. Та ну це нахер, що це за воно такое? 2 рази натискав на ухилення і він мені пошкодив. 2 рази. Ну так не цікаво. Це занадто складано. Hold your ground. I always Спочатку. Ах ти говно. This is for Komoda Beach. Kill them all! Ти нахер. Ти иди сюда. Как ты больше не стрелял, паскуда такая. Да, блядь. These bastards won't give up! Don't let them surround us! Я ще знову. Ох, як це довго. О, ти там. Your form has improved. And you managed to grow a beard. Нарешті. Have you considered my offer? The Straw Hats can't save your uncle. We'll Ми be не lucky можемо if we survive the week. усортувати Is твоєго that bad? дядьку. We're starving. I was out here hunting for food. Ми And I'm голодаємо. returning to my men empty-handed. But not alone. Take me to your camp. We'll figure something out on the road. Just like old times. Як у старі часи. Конечно, як у старі часи. Як я розумію, Рюку, раніше ми сябравали. Planning to walk? Короче, коли коротко передать вам... Мора. Don't you have a horse? Мора. Я маю лошадь. У меня есть конь. Потом вернемся сюда обов'язково. Конь, сюда ходи. Короче, коли коротко, об тим, що не розмовляли. Об тим, що... When was the last time we saw each other? 2 summers ago. Old Nagao's 2 роки тому і не бачилися I looked for you попереднім after разом. the tournament ended. І він пропонував Рюка долучитися до його, щоб врятувати дядьку, але то ще думає. Why didn't you tell me you were at Komoda? You were busy with the other samurai lords. I was sharing a drink with my men. I could have used a drink before that battle. Але оказалося, що капелюші, вони зараз покутують за того, що Another терпять. wagon. Might have something we can salvage. Тому що нема ні їжі. Empty. Просто, Samurai! Samurai! ну, Was this your wagon? Yes, my lord. Mongols stole my horse, took my rice. You're lucky that's all you lost. Which way did the Mongols go?
Toward Fort Ohira. Damn it. Take refuge at the Golden Temple. Warn others to stay off these roads. Yes, my lord. Коротше, в його скрали рис, і ми можемо допомогти капелюшам трошки їжі назбирати. І тим самим притягнути на свій бок. Так, де ти ріка? Ось ти. Побежали. I meant what I said before. Help free Lord Shimura, and he'll grant you anything in his power. What's he got the power to give? He can declare the Straw Hats a samurai clan, and make you their lord. On an island, conquered by Mongols. We will drive them out. Your name will appear in the Shogun's official records. You really believe that? I believe it's worth fighting for. You've always been a dreamer. It can't have been easy keeping the Straw Hats together after Komodo Beach. How did you do it? I convinced them nobody can save us but ourselves. That's true. I used to think so. But it's starting to feel like a lie. How many men do you have? We're down by half, but still enough to call ourselves a small army. Why? That peasant said the Mongols stole his rice and went to Fort Ohira. You think they're hoarding food there? Possibly. Do you have an idea? The beginning of one. Цікаво. Поглядим, що з цього буде. Короче, він сказав, що Easy, Shinzo. It's me. на дачі напали. Напали селяне. Пам'ятаєте, в минулому відео це було? I don't see any food. Men, this is my old friend, Lord Sakai. Ryuzo told me you're starving. I'm here to help. You didn't find food. We have a plan. Raid Fort Ohira and take back the food Mongols have stolen from our people. Raid a fort? They'll kill us. Give us a moment. Come with me, Jin. Ви що, боязливці? А ну, соберитеся. We should have talked about your idea before telling my men. I wanted to give them hope. That's my job. I meant no disrespect. It's fine. О, 2 кунарі. Добре. Through here, Jin. If you ride with the Straw Hats, you have to look the part. I've got a spare set of armor that should fit. It better not have lice. Never Пробач, letting я you у тебе forget тут that, трошки are you? Spare armor's in the chest. позбираю. І що там було? You're not as handsome as me, but it's not bad. А, я один не знайшов. We should check the fort's defenses. Солом'яних Look for weak капелюшов, spots. ясно. My men will handle that part. Then we have a deal? Get us that food at the Fort Ohira, and we'll get your uncle away from the Mongols. Good Thank one. you, Ryuzo. Just remember who's in charge of the Straw Hats. I would never dream of replacing you, my friend. Give us a head start. We'll meet you at the old cemetery. See you there. Ну ось, короче, ми зараз будемо брати форт. Охіра, или як так він називався. Бо там селянське збожжя є. Риж, який не скрали повсюди. О, добре. О, як добре. Ай-яй-яй, не подобається. А ну чекай, ми зараз пойдемо на гэты форт. Толькі дай мне гэта адзенне Роніна. Капелюш саламяны. Так. Да добре, добре. Чекай. Чекай. Аутфит. Что у нас тут? Ронин. А на что я на мне? Enemy detection speed. Increase of melee damage. О, ні, мне melee damage не потрібен. Типа, ні, melee damage наоборот потрібно. Гэта range damage мне не потрібно. Угу. Что тут еще есть? Капелюш. И что? Так, speak to the distressed woman in Tsutsu. Ну, ніяка потім. Так, куди нам треба? Ось сюди нам треба, так? Ось. Men, Рюза. out. А ми тут скочимо вниз, ні? I Хлопці. meant to ask you something earlier.
Что ты I хочешь? might have an answer. How'd you survive the invasion? I almost didn't. A peasant pulled me from the battlefield. She nursed me back to health. You always were lucky. How did you and your men escape? А як ти вижив ran. під комодом? Ми збігли. Do what you need to prepare. I'll see you at the old cemetery. Сюди ходил лошадь. Конь ты не конь. Бежим. Зараз будем наваливать монголам трошки. Ось самые помидоры. Кто тут? Ти холера. Ось я тобі. Звичайний бандит. Завалив. Як так? Тушечка, потім. Усе потім. Гэты речі потім. О. Ти нічого не бачив. Іди куди йшов. Ого. Чекай, що там? Нечто червоне, привабне такое, видається. Ого. Ну что, мы на месте, не? Ну так, недалеко. Ці не гэты форт? Так, треба наверх, я так розумію, як заўсёды. Ну, спачатку огледзецца, а потым уже будем нешта тут глядзець по гэтай гісторыі. Тут ці не тут мы? Дзе гэтая адзнака? На мапе ёсць, а тут нема, ну як так? Yuzo should be in the cemetery. Конь прабач. Не хацеў. Гэта выпадкова атрымалася. Рюза, ты дзе? Я табе шукаю. Good. You're here. You ready to steal some food for us? Конечно, готовы скрасти трохи ежи для вас. А як іначе? Is this everyone? Тут усім? Just the men who can fight worth a damn. Тільки ті, хто готовий змагатися. The rest are too hungry or sick. Let's hope we're Остатні enough to ці raid the fort. болеють, There's a better chance of seeing ці- cherry blossoms ці in winter than хочуть getting їсти. that food. There's always a way. Preferably one that doesn't kill half my men. Ну що ти ниєш? Ніхто не загине. Ну, гэта форт. Той самий форт, на який ми уперлися на коні. My scout's back. Come on. Ходім. A lot of men inside, and a signal at the top of the tower. If they call reinforcements from the bay, we'll be trapped. They'll cut us to pieces. Find a place to watch for me. Once I destroy their signal, attack. They'll kill you. If they do, avenge me. And take their food. That's not funny. Watch the tower for my signal. If you say so.
І так, наша задача зараз проникнути на гэты форт. І пашкодзіць гэты сігнальны агонь, які тут маецца ў іх. Ага. Ой, тут нейкае дапаможнае дрэва ў мяне ёсць. Так. Калі не памыляюся, вось так трэба зрабіць. Ага. Раз, два, три, чатыры, 5 і 6. Гэты ходзіць узад уперад. А трэба неяк увайсці, а вось тут уваход. Ось туди не треба, так? Я розумію. Ага. Ну, слухай. Ти перша. Оу. Занадто брутально, ведаєш? Ой-ой-ой-ой, Джин, что ты такой злый? Ой, кольки суплаю. Нет, я не того. Як вигодно його тут стоїть. Все, тут нічого нельзя взяти. Полезли выше. Disable. Need to signal the others. They'll see me light the brazier. Ну ось і все. А де остатнє? Хіра собі, що ти робиш? It's time, Yuzo. И сховался под щитом. Не быть себе его не могу. Где ты есть? Сюда ходи. Я ще живий. Die, you ugly bastards! Хто тут ще змагається?
Нарешті. Ну що, Рюза? Як Let's get him криш? in something to Смакує? eat. Where's all the food? I didn't see any in the tower. Did you find anything? Just a stack of Mongol papers on a dead officer. Let me see. You read Mongolian? If it's in Chinese, I can make out some of it. Since when? Since I had to read Sun Tzu. This was only a temporary depot. They're taking everything. Паскуди, я не винесли отсюда риш. Offshore. The boats are in the bay. Вивезли We'll на. never get out to them. You got in here. You're crazy. А ты что, What плавать did не you have in умеешь? mind? Let's see what Хотя we're он up назвал against. меня с глузду з'їхавши, тому що я не зупиняюся на тим, що там що, стрели. На тим, що я не вивезли отсюль. Гэты риш. Конь, успокойся. Да, что там за такое белое было? Камень такий, нічто собі. Так, я ще уверся, там треба. Давай. Ось тут. Треба поглядеть. А что тут у нас? Угу, тут аманейка. На гэтых вежах нічого ніколи не було, але... Ну, треба ж спробувати, правда? Треба ж все зведаць. Халера, ну не бери. Толькі час губляю на гэтым. Чакай, Рюзо, чакай. Ось, бачиш, тут у мяне ёсць. Ага. Чорний порох мне не патрэбен, бо я не качаў сабе. Тут стрелы, так? Все ж таки, все стрелы. Ты что тут стоишь? А чё сумуешь? Что не так? Ну спи. Добре. Рюза, я иду. Давай. Короче, мы будем зараз вивчати, Mongols що have тут small є. boats on the beach. We could steal one, but we'd have to cut through their army. Кратей рыжкали, что на лодце. И он уже на великой лодце. И мы тут оглядаем, Too что many можно barriers сделать. and archers. A frontal Ого. attack would be suicide. I want my men far away from the enemy's line. Мы будем робить это скрытно. Flaming arrow might set off those explosives. That will get their attention. But we need them to look away from the beach. Иди туды. О. Put your archers on that cliff. The Mongols will focus on them while we steal a boat. Ну, и All всё. right, men. They don't know we took the fort, so they'll be waiting for reinforcements that aren't coming. Keep them busy long enough for us to steal a boat. Then retreat into the forest. Look for my torch. That's your signal to attack. Let's find a way down to the beach. You heard, Yuzo. We won't let you down. Watching Тут you нельзя fight back красть. there reminded me of Lord Nagao's tournaments. You did whatever it took to win. It was a competition. You fought just as hard. Did I? What are you getting at? Nothing. Just remembering our duel. We'll talk about this later. Трошки If we посилкал. survive. Your men should be in position. Light the torch. Now. Ти такий незауважний. I knew they'd come through. Look at that fire. Ну як же ж не перезать пару монголов? Ну.
Особливо, коли вони тут до тебе спиною стоять. Чокой. We need to move quickly. Take an oar. Отступайте, хлопцы, мы поплыли. І що, ми зараз будемо брати велику лодку на абордаж? Чому все чорне? Ей, картинка. Believe no one saw us. Too busy watching the fire. Зрозуміло. Going quietly. Ми вже коли великої лодки. Look around. Рюзо, ти можеш мене трошки заставити? Nothing. I never knew our duel bothered you so much. Now you do. Гармати? Это что, боевые корабельники? Тут нема нічого. No food here. You should have told me earlier. Life took us in different directions. Anyway, it was a long time ago. No luck. Any sign of food? Not here. Maybe on the Идем next ship. далее. Hear that? Sounds like 4 or 5 guys. No way around. Surprise them. Greetings! Nice ship. We have to move fast. Та ёп, твою мать. А, тут это лодчники на іншому кораблі навіть. Nice ship. We have to move fast. Що? Невероятно. Archers on the next ship. You bought your bow? Didn't you? Leave it to my men. Guess we'll do it the hard way. More Mongols. Take them. Валера вас беру. Наваляли так More наваляли. Mongols. Take them. Не. Ну добре. The food isn't here. It has to be on the other ship. You switch here. I'll take the other. Be careful. Слухайте, візьмете, хлопці, візьмете з Магари боротьбі. А? У двоїх. 2 корабля. Чекай. А чому двері не відчиняються? Хто там лишиться? А ти що, нікого не бачиш, чи що? Там же бойка була. Ти куди глядиш? О,
Вниз можно спуститься. Пойдем вниз. Ой! Арво! Зипс! Да ёб твою мать, блядь. Нарешті. Дай поесть что-нибудь. Мне подсилковаться треба. Джин, съеси что-нибудь. Так, чекай. Хто тут у їх? Раз, два, три. Медведя? Не, хлопці, медведя шипать нельзя. Что тут у вас? Нема ничего? Не, ага, зараз я тебе укушу, конечно. What's in here? О! По загаду хана послать 1000 человек на север Тойотома региона. Наладить поставки провианту, провизии, раз і Зухара. Так, відповідаючи Батар, Нугай, Темуги і так далі. These look like battlegrounds. Better go find Ryuzo. No sign of any food. There has to be something. О, короче. І ти так само? Открылся. Рюза, ты где? All the food they've stolen from us. Ryuzo. Рюза. Win! I would have had that Mongol if you hadn't shown up. I know. Did you see how big he was? That's where all our food went. They're burning our food. Ryuzo, we have to go. Can you swim? I have to. Fire's spreading. Jump! Давай, скажь, что ты стоишь там. Let's get out of sight. They're still hunting us. That's a good hiding spot ahead. I promised my men I'd feed them, and I'm going back empty-handed. We'll find another way. But how many will I lose before then? I found something that might help. Mongol battle plans. Do they show supply lines? One page has a map. It's a start. Hand it over. We do this together. You've got your own problems, and I am the leader. I need this, Jin. And I'll need you at Castle Canada. You'll have me. О, так, мапу променяли на Don't let them see повагу. you coming. Just like you. Ну добре, що домовилися. Джин дав йому мапу, на якій намальовані
правіантові ходи, куди увозять монголи правіант. Таким чином солом'яні капелюші здобудуть собі їжу. А у адказ яны будуть воювати у Канеда разом зі мною за волю моєго дядьки. I Да. need to find Yuna. Добре, зараз знайдем Юну, я веду Дена. Ти не переживай тільки. Угу, так, The Iron Hook. О, гэта ж будзе рабіць мне гэты. Як яго? Так. Чакайце, а дзе маё? Ага, вось яно. Stances, стойкі, так. Привіды. О. Kunai inflict twice as much damage. Ну, добре. Абожнюю Kunai. Kunai гэта топ. Колькі ў мяне яшчэ гэтых ачкоў? 2. 2 ачкі, добре. А тут у нас што? Save yourself from defeat when wounded. О, цікава. Гэта вельмі цікава. Ну-ка. Тут хіба што ўсё, нешта па калекцыях з'явілася. Так, ну і місія, конечно. Таму мы ускараскиваемся на коня. Куды ехаць? Сюда? А дзе вятрыцка? Ну-ка, покажыце. Ну, так, сюды. Мне не падалося. Едем да Юны, мы яшчэ паспеем. Идите там куда-нибудь. Птушечка, потом. Так, о, я добре еду, слухайте. Навод не I should see обидишь if на Yuna балку. has any news. І єп. Другий раз. Прабач, конь, прабач, але як ёсць. Юна, ты дзе? Дзяўчына, Юна. Дзе ты, родная моя? Недзе там. Недзе там. Кудысьці дуе гэты ветрык. А, яна у кузні. Ага, разумею, вось яна, там недзе. Будзе падняцца наверх, вон там. Не, яна тут. Юна, прывітанне табе. Давно не бачыліся. Spreading more of your stories? Just telling them what they want to hear. Some of them are calling you the ghost. After you put the idea in their heads, These Не, people stay так і because ёсць. they believe in you. they should believe in the summer. Яна ўсё To them, працягвае you're both. пашыраць гэтыя міфы тыпу я прывіт. When Lord Shimura is free, they won't need to put their faith in folk tales. Maybe. Taka's sweating over the job you gave him. He doesn't want to let you down. Let's see how it's coming along. Хай себе працуе, што тут такого? Hey, Jim! Што? Дзяўчына, якого ты засталася на месцы? You're looking for warriors to help save your uncle. Any luck? Some. Sensei Ishikawa and Lady Masako Adachi are still alive. They're dealing with their own struggles, but when it's time, they've agreed to help. An archer and a noblewoman. You sure that's enough? That's why I hired the Straw Hat Ronin. Turns out their new leader is an old friend of mine. Well, sounds like you have all the help you need. Will you join us? I don't know. Що за питання, конечно. Can someone help with this? I'll get it. Go see Taka. We'll catch up later. My lord, I just finished it. Thank you for your patience, my lord. Дякую, так, дякую An тобі. iron hook with a rope attached to the end. You can use it to climb walls, swing over things. It'll hold my weight? I tested it myself. I call it a
Kaginawa. Кагінава. Кошка. По-нашому. It's perfect. Вита- mean you're dead. Видатно. No, Я тобі винен. it's a gift. Ні, це подарунок. I have my sister. My Мені home. є моя My сестра, мій life. дом, моє життя. That's enough. Гэта достатково. Thank you, Taka. Дякую, так. Рюзо? Ти де? Yuzo? Що він тут забув? Ей, Jin! Jin Sakai! Anyone see the samurai? I know you're here! що I've been здарився? looking all over for you. The Mongols have captured my best fighters. I was counting on their help to free Lord Shimura. Jin, if we don't do something, my men are dead, and your uncle stays locked in captivity. Це зрозуміло. Where are they? Короче, у Caged його near Fort Yatate. захопили пару людей, Alright, Рюзо. найлепших Let's see бойців. what we can do. Яны зараз, я так розумію, будуть визволяти їх. Ну, давайте уже. Ну, You said they're in cages near Fort Yatate. Where я exactly? таке. The cages are actually inside the fort. At the top of a cliff. How are we going to free your people from there? I still have a few men who weren't captured. They're waiting for us at a crossroads nearby. We'll need the extra swords. Lead the way. Обов'язково. Чекай. Я ще не порозмовляв з Ковальом. Максимум нечто може мені тут прокачати трошки. I'll make it green, brighter than the sun. Бля, железа нема. А Apologies. танто, то є You саме. don't have what we need to do the work. Що ти зробив зараз? Гляді ти, кольки там по сілкам унизі. Чекай, а як униз залізть? Под полову, ну. О, ось тут зірка. Сніданок. Тут нічого нема, а там. Все, вылазь. Нормальово так поцілкувався, ну. О, скоро трошки знайшов, добре. Так, давай, поїхали. Треба допомагати Рюзо. Done loitering? Let's go. Давай, сядро, поехали. Эй, конь, давай. How were your men captured? Remember that map you gave me? The one showing Mongol supply lines. Did you find food? Yes. Very well guarded. Too many guards for your best men? The ugly bastards were all over us. I barely got away myself. And you're sure the men are alive? I heard them singing last night. I'm surprised the Mongols allowed that. So am I. Are you good Yeah. singers? Might be more pleasant than mercenary work. I didn't choose this life. It was my only option after our duel. At Lord Nagal's tournament. We never talked about it. Before we sparred, I invited commanders from every clan to watch. You came at me like I was your mortal enemy. Almost broke my arm. I'm sorry. It was my first tournament. I got swept up in the excitement. Of course you did. Every samurai on the island wanted to meet Ichito's nephew. I never thought of it like that. You were born, Lord Sakai. That tournament was my one chance to gain attention. To enter the service of a lord, become a samurai. You should have come to me. I would have hired you. Because no one else would? No. I needed to prove myself. I wish you told me Ти this earlier. кажеш. Maybe I should have. Ой, кратей. Як були ув'язнені його люди? Вони просто трапили на велику оборону з боку монголів, коли ті йшли з обозу Someone in їжі. Komatsu called you the ghost. А потім вони розмовляли про те, що What's wrong? Джин Сакай зневажив його на турніри, амаль що зламавши руку. З-за гэтага Рюзо лічыць, што ён не стаў самураем, бо Джин яго паканаў на тым турніры. Ну, карацей, ёсць свае нейкія цудоўныя дзіцячыя пакрыўджанні. Ці я гэта яшчэ пісаць не ведаю. Але мы сёння благародныя самураі, калі што. Так што я ўпэўнены, што Рюза будзе нашым
Основним поплечником. О, ось гэта была катсцена. Where's Hiro and Shinzo? They left. And they're not coming back. Cowards! Хтосьці здрадзіў. Running off. After all I did to keep them alive. We still have enough to save your men. I've worked with less. I've lost men to Mongols, sickness, hunger. But never this. They're weak. It's not your fault. Anyone else want to leave? Settle down. Такія пытанні нельга задаваць. It'll be dark soon. Ready to ride to Fort Yatate? We'll figure out how to free your men on the way. Ну, поехали уже, давай. Straw hats! Ride! Соломяные капелюши, погнали. Ну, крацей мы едем в гэты новый форт, где трымаюць людзей Рюзо. Форт и Ятате. Ох, и далеко проехали ж. О, близко. Fort Yatate. That's where the bastards are holding my men. What's your Поехали rescue далее. plan? I plan. You're the one who got us onto that Mongol ship. There's only one road into the fort, and it'll be heavily guarded. I need to get inside without being seen. The Mongols won't be watching the cliffs at the back of the fort. I'll climb up, go over the wall. How? Are you half monkey? I have something to help me. I'll free your men. Once they're with me, I'll set off one of the alarms. That's your signal to ride in. And crush the Mongols between us. See? I knew you'd have a plan. Нормалёва план. Карацей, мы утыкаемся ў форт, той самы, як рабілі і напярэдадні. I'll find a way up the cliff on this side. Stay hidden until you Вызваляем see my ягоных signal. людзей, Good luck. даём сігнал і з Don't двух fall. бакоў атакуем манголаў. Куды нам ісці? Нам трэба на скалу, з якой будзем атакаваць. Вось яна. Can't jump that gap, but Taka says his hook will support my weight. Ага, вось яно што. Типу от сюди. Ось так. Worked. Я спайдермен. Треба тільки призвичається. Так. Так, Джин, чекай. Ось так, значить, так. Угу. Ні, не то я. Ось так. І ось так ти будеш шататися. Зрозуміло. I'm starting to like this hook. Паузем, паузем. А калі што, капелюш не пролазіў. Ну и что это? Ну, люди, ну вы тут, конечно, не Be able to даете. swing myself across. Ох, ох. І гопля. І яшчэ раз. І отак ось. Ой. Просто. Поглядзіце на гэтага героя. Так, куды нам скакаць? Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, чакай. А, вот сюда.
І ось так ось, добре. Taka, I owe you. Нічого, Джин, усе в Need порядку. to find Ryuzo's men. They really are singing. Так, сюди, туди. Чекай, треба тут низом. Там нечто есть. Кунай, добре. Тут все забрали, тут все зробили, так? Давай, выходь. Ryuzo here? He sent me. I knew he wouldn't leave. Так, сюди зараз. Там повинен так само ніхто бути. По голове ему спускался. Так, тут неяк треба бути осторожним. Валера его зберет, бляха. Гети сюди, той туди. Ой! Өнөөгч хардаа! Орчин! Энэ үхчихээ! Бүгдээрээ мус самураг не дуцгай! Ой! Өнөөгч хардаа! Орчин!
What? How? Get ready to fight. Lead the way. Kill Mongol leaders to learn powerful new stances to use combat. Окей. А куди мені тут можна скокнути-то хоч? Kun, der Mundbeistadler, Hanuen. Nu, da Gott all! Jeg er støn! Bitne холлот аднахар сидич, ахи чарвал, ослот адна тирник. 선배씨 말씀 말주대 요주셔야지. Все, успокоились. Ну что, поспробуем. Ой, ну как чахарда, хан. Последний, да? Так, когось тут треба ще визволяти тут. О, вон є, не, хлопці. Не-не-не-не-не. Медведь хай сдается. Так. Так, скуру собрали, все ВТ собрали. Это все? Так, где еще люди? Тут нема, тут нема, тут нема. Так, там мы вырятовали, так? Мы отчинили двери. Ну что, пропустили в эту клетку? Lord Sakai, glad you're all right. Time to set off an alarm and get Ryuzo in here. А зараз треба просигналізувати Рюзо. Ну-ка. Alright, Ryuzo, we're ready for Свято you. в городі. Time to open the gate. Валера, кольки вас тут. This is it! Fight for your freedom!
Развернися! О боже. Ой. That was close, my lord. Добре. Все? Чекай, у меня тут еще посилки есть. Было пошло. We placed bets. How long did it take you to free us? I lost. Hope you brought some sake. Нормальовые хлопцы не ставили ставки на то, коли их вызволить. It doesn't make any sense. Это What doesn't? бессенсовно. Что? My men said the Mongols didn't hurt them. They fed them. Монголы food, не, too. не шкодили моим No людям. wonder they were singing last night. Занадто добрые были. Just be grateful they're safe. Why in all the hells would the Mongols feed them? Яны нават кормілі Maybe іх. they expected something in return. Магчыма, яны чакалі ад іх штосьці ў Thank you, адказ. My men. They're everything. Сапраўды дзіўна. Навошта вязнікаў трэба было карміць, бо іншых не кармілі, а расстрэльвалі. Бачылі таго чалека, які вісеў на сцяне I на need to meet Yuna стрэлах? in Komatsu. Абавязкова. Мы сустрэнемся з Юна, калі паедзем у Камацу. Добра. Прыемна. Моя легендарнасць расце. Добра. У мяне ўжо ёсць нейкія 5 кропачак. І, канешне, яшчэ піпірка вырасла трошкі. Што гэта? Смок-бомб, стікі-бомб, винд-кайм і... Пом-пом. О, гэта будзе адцягвач увагі. Не, стікі-бомб. Tar on a Хочу packet of sticky black powder. Той Stick самий. to anyone I throw it on. No escaping the blast. Гэта мы ўжо потым будзем рабіць. На дадзены момант, што гэта такое? Quick Fire Weapon, РТ і... Добра, і потым неяк паспрабуем нешта зрабіць. На дадзены момант на гэтай серыі мы скончым. Сапраўды дзіўна атрымліваецца, чаму гэтых саламяных капелюшоў, якіх трымалі ў гэтым форце, кармілі, што не з'яўляецца нармалёвым для малоў. Яны звычайна іх білі. Білі, не кармілі і ўжывалі ў якасці мішэняў для стрэлаў. Паглядзім, што будзе ў наступных часцінах, а на гэтай частцы мы ўжо скончым. Гэта ў нас юбілейная 5-я частка будзе. Абавязкова ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі хацеце даведацца нешта больш пра Ghost of Tsushima на беларускай мове. Пабачымся ў наступным відэа. Усім вялікі дзякуй і да пабачэння.